588 km krenuli su u prvim danima ove godine iz Zagreba prema Sočiju trojica naših iskusnih biciklista, članovi biciklističkog kluba Pedalinac, Mladen Gačeša, Marko Mitić i Tomislav Barbić. Predviđeni će put trajati oko 5 tjedana, točnije 32 dana, te bi trebali doći na otvaranje zimskih olimpijskih igara 7. veljače. Put od Zagreba do Sočija podijelili su na 30 etapa, a u kojoj su sada etapi ekskluzivno za drugi program Hrvatskog radija, emisiju Sport i glazba, javlja nam se Mladen Gačeša. Gospodine Gačeša, dobar dan i dobrodošli na drugi Hrvatskog radija. Poštovanje gospodine Grga, vama i vašim slušateljima. 30 etapa za put do Sočija. Prva je duga 146 km od Zagreba do Nove Gradiške, ona je već i za vas. Pa i za nas je 10 etapa, jer ovo je 10. dan našeg puta. Duboko smo u Rumunjskoj, ove večeri, ovog trenutka, u stvari ušli smo u Aleksandriju, znači 100 kilometara smo prije Bukurešta i danas negdje oko podne okrenulo se prvih 1000 kilometara našim ciklokompjuterima. Svi oni koji vas žele pratiti mogu to učiniti putem vašeg bloga koji se objavljuje na web stranici vašeg kluba Pedalinac. Tako je, sve ono što se nama dešava, zgode, nezgode i tako, možete se pratiti na našoj web stranici www.bkpedalinac.hr. Rekli ste kako je do sada u ovih proteklih 10 etapa bilo zgoda i nezgoda. Hoćemo li o zgodama ili nezgodama? Pa možemo i u jednom i u drugom. Izvolite. Pa nezgoda u stvari nije bilo, nezgode su vezane za krivi odabor guma, jer mi smo odabrali gume tako više za nekakvu zimsku vožnju, međutim vremensko vrijeme i ono sve što nas prati je više nego idealno. Da smo sami planirali kakvo vrijeme bi željeli na ovom putu, onda ga ne bih mogli tako isplanirati. Dakle, noći jesu malo hladne, ali ništa spektakularno, sve se vrti nešto oko nule. Međutim, dani idu i do 15 stupnja Celzijusa, danas posebno plavo nebo bez oblačka, sunčan dan, prekrasno. Od nezgoda možemo spomenuti i neke sitne kvarove sa šarafićima koji su padali po putu. Ma dobro, da, to je više greška jednog našeg dobrog prijatelja koji je malo servisirao naše bicikla. Dogodilo mu se. Možete ga pozdraviti sada. A evo, pozdravljamo vrata, svi će znati o kom je riječ. Sjetit će se on nas kad će plaćati večeru zbog svega toga što smo prošli. Na neke destinacije i u neke ugostiteljske objekte gotovo da ste došli kao stari prijatelji. Pa je, dočekuju nas putem. Nama je u stvari bilo najteže izaći iz Hrvatske. Mi smo u Hrvatsku onako na brzinu preskočili u stvari u 2 dana ti 300 kilometara, a tamo su nas ljudi dočekivali kolačima, skakali iz auta pred nas i tako da je to bilo zaista nešto. To je u stvari bio krivi plan puta, to je trebalo zadržati jedno 4 do 5 dana da bi se to sve skupa posjetili sve one koji su nas očekivali, a na neki način smo ih morali čak i malo zaobići da se držimo našeg rasporeda, eto. Od trojica Gačeša, Mitić, Barbić, vi ste jedini do sada prošli, rekao bih, gotovo sva 3 pothvata, odnosno i vjerujemo kako ćete uspješno i ovaj treći. Naime, vi ste zajedno s Markom išli na olimpijske igre u Peking 2008. godine i prešli 12.000 km, tako da se ovaj pothvat čini kao ono što bi rekli piece of cake. Da, pa tako je. Mislim, dobro, sad ovako, prvo bih želio isključiti sve ove riječi avantura, pothvat, ekspedicija, ne daj Bože i takvih nekakvih priča. To je jedno lijepo putovanje. Taj naš biciklistički klub Pedalinac je u stvari jedna udruga entuzijasta. Mi smo najmanje biciklisti, znate, biciklizam je ozbiljan sport i ne bi željeli uvrijediti nijednog biciklistu zato da nas neko ne presliče s njima, jer našim izgledom mi zaista ne odajemo ljude koji se bave biciklizmom. Mi smo ljudi kojima je bicikl svakodnevno prevozno sredstvo, ljudi koji uživaju putovati na biciklima i brane to kao nekakav odabir najboljeg putovanja, jel? Možda bi tu, ako imam vremena, još nešto ovako ispričao. Samo izvolite. Što je vezano za te naše lijepe priče. Možda najljepša priča, bez obzira što ona nije bila najduža, je bila kada je 17 biciklista otputovalo 2012. godine u Londonu, onako u onim lijepim bijelim majicama sa hrvatskim kockicama, koje, nažalost, moram reći, malo ljudi cijeni kao nekakav projekt i tako. Jer to su sve lijepe priče, grupe entuzijasta koji možda će zvučati onako patetično, ali osim što
mi uživamo na tom putu, mi zaista želimo na jedan lijep način pronijeti onako jednu lijepu hrvatsku priču diljem Europe ili svijeta gdje se nalazimo. Nažalost, kažem, a moram istaći, osim naših nekih dobrih prijatelja koji na ovaj ili način guraju takve neke projekte, to prepoznaje jedino grad Zagreb i turistička zajednica grada Zagreba. I to je ono što nas veseli, ali na drugi način mi rastužuje zato što takvih ljudi koji bi možda trebali više o Hrvatskoj u svoje profesije kao neke turističke zajednice na nivou države ili tako, one to baš ne prepoznaju i onda smo mi zbog toga tužni. Mi vam želimo od srca da budete veseli na ovom, kako da to kažem, jedinstvenom putu prema Sočiju. Tako je. Najbolje je to prozvati jednom putovanju, jednoj lijepoj priči, nečem gdje mi uživamo i gdje nam je zaista... Koliko dnevno prelazite? U prosjeku oko 100 km? Pa tako je, evo danas ćemo preći 137, jer je bio prekrasan dan i vozili smo se tako zaista, bili su idealni uvjeti. Pa gdje ste ručali? Gdje je pao nedjeljni ručak? Nedjeljni ručak je pao u jednom malom mjestu, zove se Karakal. Na jednoj tržnici kupili smo nešto malo tamo friško pečenog mesa i bilo je odlično. Gospodine Gačeša, evo za kraj iskoristite ovo vrijeme, drugi program Hrvatskog radija koji se čuje skroz do Beča. Pozdravite svoju rodbinu, svoje prijatelje, sve one koji žive s vama ovaj put. Hvala vam lijepo na željama i tako, a naša je želja pozdraviti sve naše prijatelje koji nas poznaju, naše obitelji koje nas čekaju i tako. Zahvaljujem se i vama što ste nam posvetili vrijeme, što ste nam dali prostora da kažemo kako nam je i da vas sve lijepo pozdravimo. A ja bih volio da sada i napravimo dogovor kada se vratite iz Sočija, onda ćete zasigurno biti gost u mojoj emisiji na drugom Hrvatskog radija Gladne uši. Vi, Marko i Tomislav. Hvala vam lijepo na pozivu, sigurno ćemo se odazvati. Puno sreće i do, vjerujem, skorog susreta u studiju drugog programa Hrvatskog radija. Sretno. Hvala.